Kekatana laman silipan, reng artworks da reng kabalen artist, iba't king Tarlac, king obra art, exhibit king Clark International Airport. Ay ning balita. Kule, creativity at kultura ing bumungad kareng travelers at guests ning Clark International Airport king pamagbalik ning obra. Meto nga art exhibit abida la nga 24 artworks ibat kareng 8 Tarlakenyo artist. Ing exhibit penimunan ning Clark International Airport kaya duwangan ning A&B events bilang showcase ning world-class talent dareng artist ibat king Tarlac. Penimunan ning ribbon cutting dina Lipad Corporation President and CEO Noel Manangkil, Pampanga Press Club President at SIAC Director Noel Tulabot at A&B Events Benny Lee Bondo. Kaya be mismo, reng artist amemye bie king obra. At chulaketi reng masters ning Tarlac, Crisanto Aquino, Sunny Fernando, John Melvin Garcia, Kenneth Garcia, Judeo Herrera, Kenneth Leo Pamlas, Fernando Ramos Jr. at John Michael Ramos. Pasalamat lareng artist, king lugod at masabal ning Clark International Airport at ning probinsya ning Tarlac. Importante po kasi usually po rin artworks, kakakita lang po king galleries. Na rin manakit mo po rin ang enthusiast talaga. Then common people po, tao daw man po kakakita. Margol pong bagay na yung ordinaryong mapalyaring biyahero, nilabas sa kin. Ay, rin po rin artworks. Kasi yung sining po, parte niya po ng kultura ng tao. Nung alaya po yung sining, life is boring. Maraming salamat po sa bumubuo po ng Clark International Airport po, sa management, sa government po ng Tarlac City, sa opportunity po na binigay niyo po sa amin. King exhibit, akit nung makananuya sa salamin ning balang obra, king Filipino identity, resilience at creativity. Para kareng daralan king Clark Domestic Terminal, instant art gallery na, ing karelang travel experience. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.